Council UNC나 India lengak tathakiba limit kunigi matam loikibadagi akan bakhongjang changsinaba semsaringi jerekta Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalana UNC ki mihut kangusing unaduna wari sanakre Manipur ki apspa lising amaga chamapal yanki nipal lauthoknaba khongjangda masa mathanta mai thazaduna thawaina pontha pikhiba thoba prebam sitaranjani singduna kunmathai super students martyrdom day pangthokre Haukiba matam khara asida lenga nakan hotnaduna Manipurda mahosagi punsida amuk hanjinaba ngak sengi fimam fagatnaba amadi furup kanglup khudingmaki yaifaba mafam ama oinaba kana honarakli haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana photokre amadi India gi hukutara mapal suba ningkhat tamkhibagi thauram ngarang machu ahum gi firal chingkhatuna state ki thakta amadi lenga kiloshin singda paksana pangthoknakre ISCOM News bideng tabiri bukhoi pumnamak putaram nokchari hauzik pau sandok ni pijari United Naga Council UNC na India lengak tathakiba nimit kunigi matam loikibadagi naga tariba mafam singda kan bakhongjang changsinaba sem saringai jerakta Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana UNC gi mihut kangbu sing kauduna ngasi imphal gi Rajbhavan da unaduna wari sanakre Free Movement Regime FMR chatna hankidaba amasung Indo-Myanmar border sambal khabagi matangda khongjang changsingani haina UNC na lauthokrabatungda ngasi council asigi mioi tarana saba mihut kangbu amana ngase pung 18 taba matamda Manipur gi governor ga unaki hauki bogus 18 da famkiba UNC gi emergency presidential council gi mifam amana UNC na taliba dimanasigi matangda India government ka tangka kaya da wari sana duna laklaba tungda aroiba oina thabak ton thoknaba matam thaduna lakhiba adu matam hendorakpadagi khongjang changsinaba warip lauki Rajbhavan gi geta paumi singa unaba amada UNC gi president Angelo Ron haiki madudi ngasi gi unaba adu da governor gi maikai digi UNC gi mihut kangpuga center ga atuba matamda wari sana hanaba tharang laukhatlagani haibagi thazaba pirakle Housing maki chapchaba paukum laktribana hana presidential council na laukibu warip adugi matung inna makhatan akan bakhongjang changsin khigani haiki Rajbhavan ngasi unaki badu da Manipur lenga ki maikai digi home gi commissioner and Ashok Kumar governor gi secretary Suman Singh Sarukyaki UNC gi maikai digi lubasi gi president Angelo Ro yauna ate member sing loinana Naga Women's Union amadi All Naga Students Association Manipur and Samgi Mihut Singh Su Saruk Yaki. Construction of function along the Naga's land, in the middle of Naga's village, Naga's land is not acceptable to the Nagas. We demand it to correct the borders, if at all they wish to fence, so that they could fence at the traditional boundary of the Nagas with murmur. We are not against the construction of fencing. What our concern is, we don't accept the construction work along the Naga land. Amaga chamapal yankai nipal lauthokhigadabani haiba khongjangda masa mathanta mai thazaduna thawaina pontha pikraba thauba pibam sitaranjan ningsingduna 21st students martyrdom thauram Visnupur College roteleba athauba pibam sitaranjan ningsing khobamda miyamna leikatuni kai khumnabagi thauram pangthokre MSF at office ki meeting makhada Visnupur district MSF na senduna ngasi pangthokkiba thauram aduda Visnupur district ki mafam kayadigi lakpa mahiroi sing club organization CSO Mairapai Bilub Kayana athauba pebam sitaranjanna yatafam Visnupur Bazar amadi CI College lambida leiba athauba gining sing khubamda leisu katune kai khumnabu utki Thauram mari leinana Visnupur district MSF ki president Koirom Manglim na phongdokhibada Black Loni haina miyam na khangnaraba apspa lising amaga chamapal yankai nipal asi miyoiba amana miyoiba amada chathariba Miyot Mine Asida, Manipur Kakta Natana Topa State Sindagi Lokadabani Haina, Yellow Furup Kudingmaki Mahut Sinduna, Human Toads Orduna, Tawaikat Kraba, Tauba Sibuning Singduna, Thoramasi Pangtok Bagaloinana, Makatana Su Lengak Amadi Marilena Basinda Black Law Asibu, Review to Bagaloinana, Law Asibu Chatnariba State Sindagi, Loina Lokadabani Haiki.
First Students Martyrdom Day lisingani kunmanga thoram mapung fana pangthokre ngasigi thoram asida Ozribam Clubs United Association Azukagi President MI Paksana Mangang Observation Committee MSF District Committees Rebangi Chairman TH Samanand Singh ZMAT ki Lifetime President CH Kamal Singh Apun Bazriba Mera Paibi AZMP ki President S Susila Devi District Kang Associations Rebangi General Secretary of Bisambor Singh Amasung All Manipur Women Voluntary Association Amaovagi President President TH Priyadasini Devina Matang Sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaki Taramasi Makacha Tharakpo Oina Dignitary Singh Da Ikai Kumnaba Utpo Oina Namfi Kudol Tamki Bagaloina Taramasi Hagdokpo Oina Chief Guest na Mayrachu Katuna Thoram Hauki Lake Drawato Papibam Sitaranzan gi photo the Lake Katuna Miam ni Kai Kumnaba Utki Loinana Maru Ebamio Kayana Atoba Sitaranzan gi Tona Fabamadi Hausi Hausik Oiba Manipur gi Fiba Masaki Matangda Magi Ebawakal Fongdok Naki Manipur government na haukiba Manipur Kanglap Kudingmaki Yaifaba Mafam Ama Oinabakana Honarakli Haina Manipur Governor Ajay Kumar Bhalana Fongdokre Wafam as the Indiana British Kiloilam Lengak Tigining Katam Kibagi Jahi Humputara Mapal Subagi Thoramda Fongdokibane Ahan ba Manipur Rifles Parade Ground the Manipur Governor Ajay Kumar Bhalana India ki Machu Humgi Firal Chinkatuna Pangtok Kiba Thoram Maduda Governor na God of Honor Piri Basingbu Yengsin Kibagaluinana Contingent Contra Humdoidege March Pass ki salute okay. Taramadada Manipur gi Governor Nahai Kibada Manipur asi hau ki bajahi khara asida social welfare, infrastructure, economic empowerment na chingbada kumang chokolakli. IDPC gidamak Yuna se Rozgar Haiba scheme paikhatpa law and order mapangal kankhat hanba lunana border fencing khabagi thabak Paikat pagi matangda wafam kaya fongdoki mahana makataki bada IDP singbu masa-masagi mayum dahanjin hanaba kaknaba matam amalep-lep loinana ngasi Mukta Bharat Abhiyan Workplace Harassment Prevention Major Self-Help Group singi Back to School Lana Satina Sokolaba Mafam Singda IT Center Taramathoi Mathau Tawhandana Achan Mirai Naidaba Khang Bakanba Tungi Punsi Ama Fangnaba Leptana Hotnari Haina Fongdoki India ki humfutara mapal suba Independence Day celebration ngarang lenga kilosang sing the park sana pangthok na kibagaloy na ahan ba Manipur Rifles Complex ta Governor Ajay Kumar Bhalana thaba mitong ina saruk yaduna state ki thak ta pangthok kre MLA kaya amadi lenga ki civil amadi police ki makok thong officials sing saruk ya ki Independence Day celebration aduda tongan ba step force amadi mahilosang sing ki contingent kaya na Mars pass ki thoram amasu pangthok ki Taramasi Manipur ki district headquarters sing the Supangtho Kibagaloy na India ki national flag chinkhatune kai kumnaba utki. India ki humfutara mapal suba Independence Day ki Tharam District Administration Bisnupur na singdo ngarang New Mini Secretariat Office Bisnupur da District asigi Deputy Commissioner Puja Ilangpam na Laibak asigi machu hum ki firal chinkhatuna pangthokre. District Police Bisnupur gi DSP Commando Su Oriba D Robinson na Parade Commander Oniluchinduna CRPF Police NCC Asa Worker School gi Mahiroi Singh yaw na punna contingent tarataruk na ningthi jaraba March Pass ke salami DC Puja Ilangbam na Oki Taramadada IRCS Bisnupur District Branch ki Secretary Dr. H. Roman amadi ate volunteers sing na first aid life saving techniques sing miyam da puning law sing obi yaba sing machakhay na thamki Loina na tongan ba cultural troops sing itharam kaya su miyam da utki tharam adu da makok mathang takraba mas pass ki contingent sing saruk ya ki ba cultural troops sing da citation amadi selgi manapi dona puning thawat ki ba loina na district asid da leriba tongan ba department sing da mathau tori ba khangal laba miyoy sing da certificate of commendation piduna ikai khumna ba su utki Party DJ.
and strengthen public trust through effective law enforcement. Multiple arms, ammunition, explosives, and other items were seized or voluntarily surrendered during various operations across the district. In the past year, Bishnupur police have also disposed of registered cases promptly. Also, 92 individuals, including one child in conflict with law, were apprehended for involvement in criminal and anti-national activities, while other 3 were detained under the Deputy Commissioner na Thobal District asida District Administration na paikhaliba tongan-tongan ba thaurang singi matang da sandok na khanghanki. Thauram loisilakpada thauram ga mari lenina pangthokpa Mars Parsta makok mathang takraba contingent sing cultural troops amasung district asigi tongan-tongan baloi sangna thabak tawriba mathau masak khangba employees singda mana matum amasung appreciation certificate sing piduni kai khumnaki. Thauram aduda SP Sivanand Survey, ADM Aribam Amarjit Sarma, Additional SP Operations H Devendra, Additional SP Law and Order and Suraj, Ahom Suba IRBG Commanding Officer S Hemanta Made, Atay Civil Police District Level Officer Singsu Sarukyaki. Since independence, the government has envisioned a self-reliant and prosperous economy driven by economic growth, technological advancement, infrastructure development, social empowerment and sustainable practices. Reflecting on our journey towards, we have made significant strides in various sectors. Our district has witnessed notable progress in infrastructure development, education, healthcare, and social empowerment. My heartfelt thanks to the contribution and tireless efforts to all the officers of the district, local leaders, all the heads of the department, both in uniform and non-uniform. India ke humputara mapalak subai Independence Day pangthok nakibagi pau makata na lakpa leptri. Tharamasi Bishnupur District ki Subdivisional Office Nambol gi Office tesu SDO Nambol Tongbram Syam Kumara Jati gi machu ahom gi firal jingkhatuna pangthokre. Tharamadu da sarugya ki bamiyamna Jati gi isai saktuna India gi ningtam firal atiyada maningtam na paihanki. Nakalamarom da Subdivisional Office Moirang gi Office tesu ngarang SDO Moirang Sirom Somorendrona Humputara Mapal Suba India Independence Day Celebration Tharam Pangthokre. Tharam aduda mathauning tina toba miyoi singda Certificate of Commendation piduna pukning suthawat kiba aduda SDO Nambol amade SDO Moirangi makhada leiba SDC Singh amade makok thongba police ki miyoi kaya so saruk yaki. District Administration Chandal na Sinduna Humputara Mapalak Suba India gi ningtam na mit thauram ngarang Chandal District Headquarter da Leba Maha Union Government Higher Secondary School gi ground da pangthoki Tharamadu da DC Chandal Laisram Nandakumar na India gi machu ahom gi firal jingkhatuna paihan ki bagaloinana Additional SP Chandal Dr. TS Jamna Analna Parade Commander oiduna chatkiba March Past Contingent Singda DC Nandakumar na salute okay Tharamadada DC Chandal L Nandakumar na haikibada aikoi mase lingzel manaragadi ing tappa hanzilhanba madi chakhot tharangda kana amatta na ayat papirak pangamloi status gi manung da aspirational district oiba district asi Chandal district khaktani district asi lising amaga chamapal humputara mari da ihan hana semkibane Matamadu da district asi Technopol district orame ing kumjali singa maga chamapal marfu humdoi da Chandal hainaming olaki tungda ing kumjali singani taratarukta Chandal amade Technopol haina district ani thoki district asi ke manung international border gi area asi kilometer cham ahumne international border asi sang na lebana geographical location asi yamna strategy oi District asidasu mobile tower contrarom nauna hapsinaba sem sari haiki Tharamadu SP Chandal Dharmendra Kumar Nepal Suba Manipur Rifles ki commandant and Madhunimai ADC Chandal MD Firoz Khan Kunmadai Suba Assam Rifles ki commandant Colonel Amit Mane District asigi
पुलिस यावना तोंगान डिपार्टमेंट सिंह मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह चांदल डिस्ट्रिक्ट विलेज चीफ अमदी पब्लिक लीडर कयासु सरुक याखी हिंदू सिंगी अचोबा कुम्हई अमा ओइरिबा श्री कृष्ण जन्माष्टमी ngasi ISCOM मणिपुरना सिंधुना इम्फाल वेस्ट की संगाईप्रोद लेबा ISCOM मनी मंदिर दा पांगथोकली थौरम असिबु मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भला अमदी मणिपुर की फर्स्ट लेडी ना सरुक यादुना सेंबीबा मपु श्री कृष्ण की मितमदा लेसु कतुना खुरुमजखी ngasi haiba numit asida श्री कृष्ण ना ताइबंगदा खोंगदा बिरक्तुना मालेम असिदगी फत्तबा सिंगबु जोई तौदुना अफबा नुशिबा अवाबा तोला तारबा सिंह मतेंग पांगबीबा हाइबा अथोइबा लिचत अदुबु नबु खुरुमनबा होनजखी लोइनना जगोई राज सानबा अमदी इसै नोंमाई की थौरम कया पांगथोकपना थौरम की मरु ओइबा सरुक ओइरे श्री कृष्ण जन्माष्टमी अमदी इंडिपेंडेंस डे गमरी लेनना ISCOM मणिपुर की थौमी सिनगरांग अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा रिम्स दा ब्लड डोनेशन कैंप अमा पांगथोकरे थौरमदुदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा अमदी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट लोइनना ISCOM मणिपुर की टेंपल प्रेसिडेंट साधुभूषण दास जनरल सेक्रेटरी एकनाथ दास वाइस प्रेसिडेंट PRO केशव दास अमदी अतै लाइनिंग लाइशोल की मियोय कयाना सरुक याखी Joint Action Committee JSC against killing of Khangembam Ningol Maibam Ongbi Samita Tekcham Thobal District ngasi nauna थादोरप चिरोल अमदा मतम कुइना समिता मिसिगी पोस्टमार्टम अमरी इंक्वायरी रिपोर्ट लाप गायरकलब मतुंग पोस्टमार्टम अमरी इंक्वायरी की रिपोर्ट लाकलब सुलेबाक मियामदा असेंग अमा खंगहन बलेट्री मरमदुना लाकलिबो अगस्त की तांग 19 निंगथौकाबा नुमित फावबगी मनुंगदा पोस्टमार्टम अमरी इंक्वायरी रिपोर्ट लेबाक मियामदा खंगहनदब तारबदी मणिपुर रेशन कार्ड कक्प यारोय एखोय इंडियन सिटीजन ने एखोय गवर्नमेंट यारोय लेंगा द रेशन कार्ड अमदी PM किसन की वारोय सिनेमा पुरक्तुना मणिपुर मियाम द चमम नरीबा अवाबा पीरिबा से खोखंदुना रेशन कार्ड अथुपदा चना हनगदबनी हाइदुना कुंबी की मियामना डिमांड तौरे कुंबीदा लेरिबा तोंगान तोंगान बा क्लब सिंह KAYO KIYDO SYC DYC KALIB TYC UUYDO SCAK ने चिंगबा क्लब 15 की मनुंगदा लेरिबा नवसा कार्ड होल्डर्स से कुंबी लेरक अचोबदा लेबा इमा फवोइबी कम्युनिटी हॉल द जंक्शन खिबा खोंजंग अदुदा पाउमिन सिंह हंगबो वाहंग अमा की पाउ कुंपीरदुना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन कुंबी SCAK की सेक्रेटरी के H राजेश्वर फोंदुरखिबदा मणिपुर असि लाइरबा लौमी सिनमी गाक्ता ओइबनीना PM किसन से सुयामनदी मरुओइ तौबतबु रेशन कार्ड असना अमुक हेना यामना मरु ओइरिबना लेंगाना पीरिबा तोंगान तोंगान बा स्कीम सिंह द कानबा कया फंगहलिबा उज्ज्वला स्कीम हक्सेल की अमदे हाउसिंग लोन की मतंगदा तंगाई फदन रेशन कार्ड चंगबना रेशन कार्ड असने हेना यामना मरु ओइ मियाम की अपामबगी मतुंग इनदी रेशन कार्ड ने हेना पामी महकना हाई PM किसान कार्ड साबा मतमदा रेशन कार्ड हाना पाइबा सिंह PM किसान कार्ड साबा यारोय हाइबा मतमदुदा फॉर्म द यावखिदे मेन बसु लेखिदे अदुगा हौसे अमुक PM किसान असि पाइबा मियोय सिंह रेशन कार्ड पाइबा यारोय रेशन कार्ड पाइबा मिनसु PM किसान पाइबा यारोय हाइरिबसि करिगिदमक्ता हाइरिबनो अथुबा मतमदा हिरमसगी मतंगदा मणिपुर प्रजा मियामदा चमम नरिबा अवाबा पीरिबसि कोखनबियु लोइनना रेशन कार्ड कक्लगा लेबसि अथुबदा नौना अमुक रिन्यू तौबिदुना मियामदा रेशन कार्ड पिबियु हाइबा वाफमसु फोंदोरखी PM किसान जिबी मागे लिसिंगनी सिचु यामना मरु ओय खोलो सिंगल मणिपुर जिल्ला रे बलंग ngapne na ko aduga सन का से यामना मरु ओय मागे तोंगा तोंगा स्कीम मा आई हक्से की पीरी जवाला ग्यास से पीरी तोंगा तोंगा मागे अखोय की हाउसिंग लोन द मसी मयाम मरु ओय बा मागे सन का चंग बा मयाम मा यावरी सिंग मयाम से सिने सन का से हेना मरु ओय रे दुगी ना पाम द हजी सन का तलेना पाम PM किसान से साबा तंदा सन का पाइबा मी PM किसान थाबे यादे हाबा मागे फोन नम यावगिदे मेंगिदे अदुगा हजि कई योंत PM किसान जे पाइबा मिदि नेशन का पाइबा आरो नेशन का पाइबा PM किसान पाइबा आरो कई योंत हाइदिबनो अदुगा अथुबा मतमदा एको नेशन का अमदि PM किसान अनिमति वाले सुना प्रोक्तन मनपि पजादा हजि समन नरिबा अवा पिरि बसे मसिबा अथुबा तम कोन बियो अथुबा तम दा को नेशन का कई बसे का अमुना रिन्यू तबिदना एको मनपि पजा सिंदा नेशन का नौ नम पिन बियो
टेम्पररी मार्केट असी सेमी कच्चागी मौंगदा लेरिबा दुकानसिंग असिगी ओइबा परमानेंट माउल केकीना इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनहुमदोगी मेगी तांग अहुमदगी हौरकलिबा इरांग असिदगी तोंगान रिलीफ कैंपसिंग थबक कया पाइखतख्रबा मतुंग लाइवलीहुड्स की प्रोग्राम मखा चथरकपा अमु ओइना ngasi थौबाल एससी की खांगबो रिलीफ कैंप चलेबा आईडीपी नुपिसिंगदा फिसाकोन तरेट अमदी वांगजिंग कोदोम पॉपी रिलीफ कैंप ता फिसाकोन तरोक माउल केकी की लाइवलीहुड टीम ना खुदसनख्रे हाइरिबा प्रोग्राम असना डिस्ट्रिक्ट अहोम इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबा तोंगान बा रिलीफ कैंप सिंग लेबा आईडीपी सिंग दा कानाबा पीबदा नतना मखोई की फैमिली दसु हेना इनकम लागनबगी पांतमदा पाइखलकपनी हाइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट नोंगपोक सेमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा यारिपोक मालो ममंग लेकायदा लेबा येंखोम निंगोल येंड्रेंबम ओंगबी नंदिनी की युम जेसीबी थौहनबने मचानुपा अनि महाकी द थबक तौबा अदुदा महाकी द पुन जेसीबी थौहनबने मचानुपा अनि महाकी द थबक तौबा अदुदा महाकी द पुन लेरो हाइबा वाफम दि हाइकी युम सारगा लेरो हाइकिबा नत्रगा मखोय द पिथोकिबा लेते अदुमकपु महाकना फिबम चारबदी मखोयना अदुम लेखिबदा करिसु कायदे अदुबु कोरोनागी मतमदा महाकी बिजनेस फेल ओरकपदगी फिबमना यादबदगी लोन सिंगनपमदी मीगी सेल तोनबा सिंगदबा यादबदगी महाकी लम अमदी स्टोन क्रशर सिंग असे योनबने महाकसु योनिंगदना योनबन नत्ते अतोपा लंबी लेतबदगी मीगी सेल सिंगनबा योनबने महाकसु हौजिक लेफम लेट्रबने लम योनख्रबनीना लेरिबा मिदुना चटलो हाइबसी हाइफम थोकपने महाकसुंगसी मफम अदु थादोकलगनी कदाइदा लेगदौरिबनो हाइबा खंगबा ngamdri हाइकी महाकना मखत्ताना हाइ हिरामसगी मतंगदा लेकाय मियामना हेना खंगलिबनी मियामना खंगलबसो लेकाय मियामदगी खंगबियु महाकी मचे नंदिनीना मंगोंदा सिरिबा मराल सिंगसी थाजबिगनु हाइनसु समानंदना मियामदा अपील तौरकले लांगोल के नेशनल गेम विलेज चटप लंबी की जोन 4 दगी जोन 1 ताबा लंबी अस्सी हंदकता ब्लैक टॉपिंग तौकीबा था अनि अहुम खक्ता गायरिबा मतम असिदा नीति नियम चुमना थबक सुबिरमदबना लंबी की सरुकसिंग लोइना कायबा याबा यावरे हाइरिबा लंबी अस्सी अथुबदा सेमजिन बिद्रबदी मथंग थागे सेप्टेंबर की अनिसुबा चयोलदगी अकन मखोंजंग चंगसिलगनी हाइना जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी 91 मेटे लांगोल की प्रेसिडेंट एस देवानंद मंगांगना फोंदोरकले वाफम असिंग असि जेसीसी 91 मेटे लांगोल अमदी मसिगा चटमिनरिबा लुप सिंह जोन 1 जोन 2 अमदी जोन 3 की मेरा पाइबी सिंह पुंसी लेकाय मेरा पाइबी पुंसी लेकाय वेलफेयर क्लब पुंसी लोक मेरा पाइबी यूसी वाईसी क्लब अमदी ऑटो यूनियन का पुंदुना हौजिक ओरकलिबा लंबी की फिबम सोक्चिलकलिबा सिगी मतंगदा लुप सिंह असिगी मियोय सिंह यावना लंबी असि येंगसिन खिबदा फोंदोरखिबने एस देवानंद मंगांगना हाई लंबी परिंग असिदा लेरिबा कल्वर्ट सिंह कायबा यावरकपा अमदी लंबी असिगी नाकंदा लेरिबा ड्रेन असिदा चेनगदबा इसिंग असिसु सोरोक मथक्ता लोइना चेनबना मरम ओइदुना लेकाय असिदा लेरिबा मियामदा चथोक ससिंदा सुकी मतिक अवाब अमदी खुदोंग चादबा कया मायोकनरे लंबी असि सेंबदसु क्वालिटी यावदना सुबा लोइना हेवी व्हीकल सिंह तोइना चटपना लंबी असि सोकचिलकपने लोइना मणिपुर की अमत ngairaba सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CAU अमदी मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन इरोइसेंबा ताबा लंबी जोन 1 दगी थोखिबा लंबी असिसु असुकी मतिक फत्रे फिबम यामना चाद्रे पुखरी दौना कोम चावना लेरे मरमदुना मणिपुर की PR लेंगा की अमदी मरी लेनबो सिंगी पुनिंग चिंग सिंजरी हायरदुना हिरामसदा थुबदा मीटिंग चंगबिदुना लंबी असि सेमजिन बिद्रबदे जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी 91 मेटे लांगोल अमदी चटमिनरिबा तोंगान बलुप सिंगलोइदना अकन बखोंजंग कया लेंगाक अमदी सांगा अमदी महै मरोंग सिंगदा खकनतना मियोइबा जाति दसु यामना सोखनबा महु चेनबा नापी मखल अमा ओइरिबा मियामना कांग्रेस ग्रास हाइनसु खंगनबा पार्टिनियम के मतंगदा फार्मर्स सिंगु वखल तामिनबा अगस्त के तांग 13 तगी 22 फाउबा चयोल अमा चुटना चथगदबा पार्टिनियम अवेयरनेस वीक ngasiदगी केबीके थौबाल कैंपस से हौख्रे कृषि विज्ञान केंद्र थौबाल असिंदना चथगदरिबा कैंपेन अदु हौदोकपगी थरमदा केबीके थौबाल की हेड एंड सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जेस्मा रानी सरांगथेम स्टाफ सिंह अमदी लाइन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कयासु सरुक याखी ngasi gi haudopa nimite KVK थौबाल की SMS प्लान प्रोटेक्शन लोंगजम बोरिसना कांग्रेस ग्रास पार्टिनियम असना ओहेलकपा याबा लाइना लायोंग कया की मतंगदा हाइबदी स्किन एलर्जी हे फीवर अमदी आजमा लोइनना मरु असिबु करमना मेकानिकल कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड सिंग सिजनदुना इंटीग्रेटेड मोड ओंथोकनी हाइबगी मतंगदा वांगांग की
amadi KVK Thopalgi Farm Manager Dr. W. Jitin Singhna the use of systemic herbicide for the management of Partinium hybacida wangang bagalunina demonstration suitki Partinium Hestidophorus ki integrated management ki warol sing yawba leaflet sing sa saruk yaki ba farmer kunmari da yantoki Kwakta Santhong Community Hall Relief Camp Lady by IDP Singna Ana Ek Yarakpada Kudong Chadaba Kayamayok Nariba Sing Karada Oiraba Sukok Nanabagi Pandamda Nong Magi Oina Free Health Medical Camp Ama Network in Action NIA Amadi CMO Bisnupur Napuna Kutsanaduna Kwakta Santhong Community Hall Relief Camp the Pangthokre Nong Magi Oina Free Medical Camp Maduda Medicine Pediatric General Medicine Ortho Gainigi Dr. Mapalna Lying Bagi Tabak Pangthokki Lunana Mathaw Taba Hidak Singsu Lem na Piki Tharamadu da lem na lying badanatana diabetes test yauna atay mathaw taba test singsu lem na test tawki Kangpokpi District ta industry ki chawkhat papurok na bagi ajoba khongthang amada district asigi S Komunomda Bill Easy Private Limited ASC Block Industry ama hangdokre Lunmilal Kibgena Proprietor Oiriba ASC Block Industry ase hangdokpagi tharamda Kangpokpi ki MLA Nemcha Kibgen Local Pastor Thangtilal Wi-Fi Susarukyaki Tharam ki sarugama oina MLA Nemcha 14 August observation nimedasiga mari leina na hailei thasi thawai panba jiba singbu hatpi gano amadi opal opal yukhatsi haiba banner amagi makhada uchar kaya su thaki All Gas Care Agency Manipur State ne LPG gas consumers ne chakthong gas asi matau karamna sajunagadage amadi khudong thigadabadage matau karamna Jackson Tarangsing lakhutgadage haibagi matangda Imphal West District ki Wangoi Assembly constituency ki manung chana leiba Govindra Gram Lai Harau Bungda Mass Awareness Cum Training Program ama pangthokre AGC Manipur State amadi Lairanzam Maijau ZP amadi Apunba Sakti VLF Imphal West ka khutsamnaraga pangthokkiba training program Come awareness program aduda AGC Manipur State ki manager SH Joy Prakash Mitaina gas season abamadi Jackson Tharangi matangda practical galoina miyamda kanaba kaya ama mamutta na sugaina taktuna khanghanki amadi nupi oibe singda gas samba ki technique kaya su taki Imphal East ki Khabam Lamkhai Dilaiba focus tutorial ki Mahiroi Oja Singh Namadi DFO Central Forest Division ka kutsamnaduna ibado margin ki khubamda ujara thabagi thoram ama pangthokre ngasigi uthabagi thoram aduda focus tutorial ki Oza Thokchom Roshan DFO Central Forest Division Vikram Suresh Nadhe Range Forest Officer M Jobit Meitei Koirengai ki Bid Officer Thompson Hawaibam Amade Forest Department ki staff sing su sarukyaki Tharamadu da focus tutorial Khabam Lamkhai ki teaching staff Amadi Mahiroi Marifutarana Ujara kaya thaki Uthabagi Tharamadu da focus tutorial ki Oja Thokchom Roshan Fongdoki Bada Angang sing da theory tambiba khaknatana practical galoinana upalgi kana bakayasi Angang sing da khanghanabagi pandamda Tharamasi pangthokpani haiki Amarom the DFO Vikram Suresh Nadena Fongdoki Bada Van Mahotsap Torong Manipur State Sumang Lila Council Amadi Theatre Mirror Imphal Anina Kutsamnaduna Jahi Kudingi Pangthoktuna Lakpa Kuntra Matur Suba 1 month theatre training under Sumang Lila tradition ngasi Palace Compound Labor Iboyama Sumang Lila Sanglan Dahudokre Hairiba Haudopagi Tharamadu the Manipur State Sumang Lila Council ki lifetime President PH Gunachandra Sharma Manipur State Sumang Lila Council ki advisor L Tarpo Namade Manipur State Sumang Lila Council ki President Laisram Tombana Mathang Sitna President Member Oiki Ngasigi Haudopagi Tharam Aduda Tharamaduga Mari Lainana Manipur State Sumang Lila Council ki lifetime General Secretary Suoriba Sangit Natak Academy Awardee SH Hemantana Fongdoki Bada Sumang Lila haibasi muthatpa fatte amadi lilabo hinganaba aikoina puna hotnaba mathau tai aikoi gi culture na male masida aikoi bu masak taklibani hairiba Sumang Lila asida Manipur gi culture gi saruk tangkhai amadi yauri haiba yai amadi chahi kudingi tha amamam gi oiba workshop pangthoktuna lakpa adu handakti Manipur da khak chathabada natana hozai da chatuna numit 15 ni gi oiba workshop amasu Hozai the Chetuna Nimitara Mangani gi oiba workshop amasu mamang thagi tang tara taruktagi hauduna pangthokki Masigi matung makhatabo oina nimitara mangani gi oiba amasu iboyai ma Sumang Lila sanglei nasida ngasidagi hauduna pangthokpani haina makhataki
Universal Friendship Organization UFO Imphal West at quarter number 1 Langtabal Furamakong Battalion gi manung chana leiba Maitai Huyen Langlon Sintam Sanglen Sajal Academy UFO Chingpu Branski Taranithoi Suba Raising Day gi thoram ngasi pangthokre thoram aduda Isok Gram Panchayat ki Pradhan Warepam Deven Singna ibadok pakhang bayek pamalem gi firal chingkhat ki bagaloinana UFO gi member kayana firal gi mafamda salute piduni kai khumna basu utki Ngasigi thoram degi thoram ngasi pangthokre thoram aduda Isok Gram Panchayat ki Pradhan Warepam Deven Singna ibadok pakhang bayek pamalem gi firal chingkhat ki bagaloinana UFO gi member kayana firal gi mafamda salute piduni kai khumna basu utki Ngasigi thoram aduda UFO gi President RK Sana Parihal Secretary General Y Mairaba Angom UFO gi oinaleri ba thangta gi Chief Instructor Nongmaithem Bizoy thangta gi Instructor Siamaite Yauna Battalion Secretary Singh Commander Singh Instructor Siamaite Yauna Battalion Secretary Singh Commander Singh Amadi tongan ba mafam kaya digi lakpa member Singh na saruk yaki Amaromda Maitai Huyen Teaching amadi non-teaching staff sing Mahiroi amadi MB College Alumni Association amadi AT gi thawmi sing yauna miyoi chamarom na saruk yaki Kanglay inat yokhat palup nambol gi thaw pugadaba thawmi sing lining thaw korifaba laimang dangasi wasak no bagaloinana Lupasina pangtukadaba thoram sing lauthokre Lupasigi nauna khalaba thawming sing liuching purel oina Namirakpam Tomal Thawpurel Arambam Ramanandaluwang Salungba Arambam Maimu Yauna Thawmi Tara Mapalni Nauna Khalaba Thawming Sing Adu Luching Purel Namirakpam Tomal na Luching Duna Lupasigi Chawkhanaba Thabak Paikhatnaba amadi Ina Chawkhanaba Thabak Sing Paikhat Kani Haina Dharma gi oiba lining laishon tawduna wasak lauki Namirakpam Tomal na phongdokibada Manipura si inat lining thawsadaba amadi Kauthoknabana Maramoiraga Thakha Khangnadabadagi Leitadaba iramdam ama haibadu oire Thogliba pamdaba thawdok sing thoktanaba inat lining sakhanaba thaksi khasi ningsing hannaba thabak kaya paikhatkane Aduga lupasina ahal oiraba sinna jahi khudingi piduna lakpa all expenses sumakhatana pithokpa horagani haiki Apok pumarup tausang masa apunba madi ahan ba apok pasanglan yorabung ani napuna sindina lining hal nauria fulogi chamaga kontra taret suba mapok ning sing thoram ngarang yorabung da leiba ahan ba apok pasanglan gi sanglan da pangthokre lining laishon gi oiba thoram na mapung ina pangthoki ba thoram adu da kangching khunawdagi social worker Salam Birlana atoiba mithung amadi lupki president Saram Devana thoram mapu ina saruk yaki amadi wangangloi kayana lining hal fulo asi Maite Ekoigi Mangluraba inat lining kayabu hingat han biramba athoy balai pokamani amadi Maite gi hiram koding da luching biramba athoy balam yan luching ba amani haina wangangloi kayana saithana duna wangangki Hungary ge Nearsek Rizan danga sidagi hauduna thasigi konmatoi fabu pangthokadaba tarasuba Nearsek Cultural Folk Dance Festival da India gi mahut sinduna saruk yagadaba Manipur University of Culture gi kangbu Rashtrahit Sarvopari Sangathan RSS na New Delhi dagi lamthakre Sangathan asina senduna lamthabagi thoramadu ngarang numidang New Delhi gi Beauty Kendrazit Mark Taleba Manipur Bhavan da pangthokki thoramadu saknai raba spiritual guru amadi ayiba Acharya Lokesh Muni Manipur gi ningthau amadi Rajya Sabha gi MP Lesemba Sana Jauba RSS gi President Sohan Giri amadi patron member Indrajit Morangthem saruk yaki Thoramadu mari lainana spiritual guru Acharya Lokesh Muni amadi MP Lesemba Sana Jauba asi chauthok chaningai ni haina saruk yariba Manipur University of Culture gi kangbu adu puning thagatki Hauzik sanabagi pau amuk lobirasi United Veteran Football Association Manipur na sinduna patsoi part 2 gi Pamyal ground da chatharak ki ba taruk suba sangai trophy Veteran Football Championship ki winner VSAI thangmai ban na oikre
Tournament asigi ngasi sani ki final match da BSAI thangmai bane KFC kaisam thongbu goal ani amada mai thi bapiki match simai pakraba BSAI ki goal ani adu gyan moyon amade ISCOM na match ki minute nipal amadi kuntramanga chetpada team ki goal ani chanki match asidi KFC ga matangai raba goal na match ki minute nifumanga chetpada W Umakanta na chanki tournament asi loishin bagi tharamda Moirang Assembly constituency ki MLA Thongam Santi Yas ki director Dr Mayeng Bamveto Fishery की डायरेक्टर टी फुलेन मेटे रसल हैसनाम आरके फॉर्च्यून डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके रामेश्वर अमदी यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर की प्रेसिडेंट एनजी ब्रजकुमार ना अथवा मिथुंग लेंसिंग ओइना सरुक याकी Zaribam के आरके सनातोंबी विद्यालय ऑडिटोरियम हॉल दा थासी की तांग अनि अमदी अहुम दा पांगथो की अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग लीग दा केजी कंट्रा तरेट की जूनियर कैटेगरी की इवेंट पॉइंट फाइट अमसुंग म्यूजिक फॉर्म दा गोल्ड मेडल अनि लौरखिबी उचिवा मखाले कायदे की सगोल सेम प्रेमजीर मदे सगोल सेम ओंगबी इनाउबी अनि की मचानुपी सगोल सेम नुंगसिथोय चनु ओकपगी थरम अमा अपुन बनहारो लमजिंग लुप अमदी इम्फाल टुरेल फुटबॉल एकेडमी न पुन सिंधुना क्लब असिगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथो की बगलोइनना हाइरिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक यारुबा लिटिल मास्टर इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की कोच अंगोम सनातोंबी चनु अमदी म्यूजिक फॉर्म दा गोल लौरखरबी लोंगजम बंदना दा सुपुनिंग थगतकी थौरमगा मरी लेनना लोंगजम बंदना नहाई की बदा चलिबा चही असिगी सेप्टेम्बर थादा हिमाचल प्रदेश पांगथोकदौरिबा जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिदा मयामगी थौजालदगी माई पाकपा ngamjage हाइना फोंगदोकी All India Football Federation as Sindhuna Jorhat Tapangtu Kadarba Sub Junior Girls National Championship Manipur gi mahut Sindhuna Sarug Yagada Basanaroi amadi official Sindhu uniform kut sinakre ngarang All Manipur Football Association as Sindhuna Lamlong Thongkong the Pangtho ki bachamlaba tharam amada Sanaroi sing amadi official Sindhu uniform kut sinaki bane uniform kut sinabagi tharam da All Manipur Football Association ki thaubroi kayana sarug yakiloinana Sanaroi amadi official da yaifa pausal piki Manipur ki team da Sanaroi ko na sarug yari official da CH Kalyani Chanu na team manager I Prameswari ne head coach amadi A Susila ne assistant coach ne Uniform and Topaga Mari Lane head coach I Prameswari ne Fongdoki Badaho ki bajahi the champion Oibangam Kiba Adu Handaksu champion Oiduna Lamdamasagi Mai Pakpa Ngamgane All Manipur Football Association na Paisagi Awaba Kaya Mayok na Rabasu Lamdamasigi Minchat Purak na Magi Pandamda Sanaroi Singbu Amatta Oina Camta Thambiduna practice matam kahenda na Chathahali Haino Supongdoki Thangta Mahekol Yumnam Huidro Makhale Kaida 2-day Thangta Teachers Workshop Haudokre Huyel Langlon Thangta Association Manipur na Sindhuna Ngasinimini ki workshop Haudokpagi Tharamda Oza Huidrom Prem Kumar President Huyel Langlon Thangta Association Manipur na Lamdamasigi Tongan ba district ki lakiba school singda Thangta subject putak pita miri bamadi Thangta Academy singi instructor oina thopuriba singbo harau oki amadi Ojagi warol da Thangta Nungshiba sing na kanahotnaduna taknabadagi ngasidi Manipur lengan ayaba pipiduna Manipur gi tongan ba school da class 9 amadi 10 secondary da 11 amadi 12 amadi cultural university da BA amadi MA fauba Thangta bo subject oina haptuna hauki bachahi kharadagi tamba hore masi yamna chauthok chaningai ni amadi ngasigi workshop asina Thangta subject putakpi tambiri ba school gi teacher amadi instructor singda yamne hena kana halagani amadi award pa kaya ama mention mangamlagani haina haibirami workshop asida Bisnupur Imphal West Imphal East amadi Thawbal district ge Thangta gi teacher amadi instructor punna kuntra na saruk yaki Hauzik ay ngasagi pau amuk lobirasi ICAR Lamphal ki Agro Meteorological Field Unit AMFU ki pirakpa ay ngasagi report magi matung inna ngasi Manipur khwaidi ki sabagi changa si Celsius degree kontra mathoi 10.3 oiki khwaidi ki ingbagi changna Celsius degree konithoi 10.3 oiki nungsite yawbai sing manil ki changna ayukta sada marifutara taret amadi nungthildena chada humpu mari oiki Ngasi chukiba nongzugi changna millimeter taruk 10.3 ne loisilakpada maruiba pau amukahana pizari
United Naga Council UNC나 India lengakta thakiba namit kunigi matam loikibadagi akanba khongjang changsinaba sem saringai chairakta Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana UNC ki mihutang kusingunaduna wari sanakre. Manipuri ki APS policy amaga chamapal yang khaini pa lauthok na khongjang da masa mathin tamai thazaduna